Bila sam žena srpskog kneza Lazara i pravoslavna svetiteljka. Moje poreklo je iz Nemanjića. Otac mi je knez Vratko, u narodnoj tradiciji poznati kao Jug Bogdan. Kad mi je muž 1389. poginuo u Kosovskoj bici, ja sam vladala narodom i državom, jer su mi sinovi još uvijek bili mali. Bavila sam se i diplomatskim poslovima. Osnovala sam manastir Ljubostinju. Tu ću dočekati smrt. Moje ime je Milica Hrebeljanović. Zamonašila sam se i uzela ime Jefimija, pod kojim sam poznata kao prva srpska književnica. Pomagala sam Milici u vođenju državnih poslova i u periodu njene vladavine nakon Kosovske bitke i uticala sam na obrazovanje Miličine dece. U srpskoj književnosti ostala su poznate moja 3 vredna književna dela. Tuga za mladencem Uglješom, Moljenje Gospodu Isusu Hristu i Pohvala knezu Lazaru. Zbog materijala u kojima su sačuvana, ova dela predstavljaju i spomenike primenjeni umetnosti. Također, moji radovi zamišljeni su kao dar manastirima Hilandaru i Ravanici. Moje ime je Jelena Mrgnjavčević. Rođena sam 28. juna 1892. godine u Raškoj. U srpsku vojsku prijavila sam se kao dobrovoljac 1912. godine i to obučena kao muškarac Milun Savić. Bila sam deo gvozdenog puka i istakla se kao bombaš u Kolubarskoj bici. Za svoje zasluge u ratu dobila sam brojna odlikovanja, među njima i Zlatni orden Karađorđeve zvezde. Više puta sam bila ranjavana, a moj pravi identitet saborci su otkrili u Prvom Balkanskom ratu. Kada se rat završio, zajedno sa ćerkama otišla sam u Beograd, gde sam mesecima pokušavala da nađem posao. Za sve to vrijeme iškovala sam i odgajila 30 dece koji sam dovodila iz svog rodnog sela. Vlast mi je 1945. godine dodelila penziju. Moje ime je Milunka Savić. Bila sam prva žena pilot u Srbiji. Bilo je to 30. godina 20. veka, u doba kada je u svijetu vazduhoplovstvo isključivo važilo za mušku profesiju. Znanje sam krala od svog supruga, komandanta 6. vazduhoplovnog puka, majora Miodraga Tomića, pilota koji u Prvom svjetskom ratu dobio najviše pobjeda. Kao supruga čuvenog pilota mogla sam da živim lagan život, ali ja sam sve čitala knjige o vazduhoplovstvu, letenju i avijatici. Više od svečanih haljina zanimale su me nebetske visine. Ostalo je zapisano da sam 1928. godine na proslavi godišnjice aerodroma privukao pažnju mnogim predstavničkim novinarima kada sam letela nad provalijom dubokom 2500 metara. Letenje je za mene bilo pravo uživanje, zato više nisam želela da se zanimam zemaljskim životom. Kada je 1930. objavljen oglas društva rezervnih letača za prijem kandidata u civilnu pilotsku školu u Beogradu, uz podršku supruga, ja sam se prijavila. Bila sam najbolja u klasi i prva žena koja je izvodila lupinge, što je jedan od najtežih vazdušnih akrobacija koja podrazumeva obrtanje avionom u vertikalnoj ravni od 360 stepeni. Posle Drugog svjetskog rata moj suprug se preselio u Ameriku. Pošla sam sa njim. Povukla sam se iz javnog života. Moje ime je Danica Tomić. Vrlo rano sam pokazala interesovanje i talenat za slikanje, pa su me poslali u Peštu da učim. Krajem 1835. godine upisala sam Bečku akademiju za likovne umetnosti. Morala sam da budem vanredni student, jer u to vreme žene još uvek nisu imale ista prava kao muškarci. Više od 5 godina sam vredno radila na akademiji, a zatim sam počela putovanje po Evropi, što je bilo izuzetno.
naročito za žene. Obilazila sam Italiju, Holandiju, zatim Pariz, doševši u Beograd i sredina koje su bile ispred Srbije, donela sam znanje koje sam pokušala da primenim. To što sam žena naročito mi otežava situaciju, ali ni mnogim muškarcima to nije išlo od ruke. Ja sam od 1876. godine član Srpskog učenog društva i tako sam postala prva žena akademik kod Srba. Moj slikarski opus čini 38 slika. Moje ime je Katarina Ivanović. Sam za sebe neobičan životni put. Rođena sam u bogatoj i uglednoj trgovačkoj porodici u Beogradu 1878. godine. Školovala sam se sa uspehom i nakon što sam završila gimnaziju sam upisala fakultet. Tada je to bilo retko i manje od 7% žena je bilo elementarno pismeno. Baš te 1896. godine, kada je trebalo da upišem fakultet, u Beogradu je otvoren novi odsek na Tehničkom fakultetu Velike škole. Do tog otvaranja studenti su išli u inostranstvo na studije arhitekture. Tako sam postala prva žena koja je upisala ovaj pretežno muški fakultet. Godine 1900. sam postala prvi diplomirani arhitekta u Srbiji i to sa samo 22 godine. Bila sam i prvi urbanista u Srbiji i prva žena koja se zaposlila u državnoj upravi Ministarstva građevine. Na Terazijama sam postavila slavoluku čast srpskih vojnika, na njemu je pisalo "Nisu svi Srbi oslobođeni". Sa 25 godina sam podigla čuvene zelene barokne stepenice na Kalemegdanu preko puta francuske ambasade. Podigla sam i osnovnu školu Kralj Petar I, koja je iznad Saborne crkve i ona je i dan danas moderne građevine. Kao urbanista sam uredila i Terazije Kalemegdana. Projektovala sam crkvu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorčolu i crkvu u Stanju na Kosovu. Moje ime je Jelisaveta Načić.